Jelena Zagorac, ljudi kao sudbina. Za konkurs Tajna Andrićeve kutije. Citat: dok god ima mraka, ima i svanuća. Da, znao je Andrić, mi ne biramo one koje volimo, sudbina nam ih šalje. Zavolimo one za koje smo najmanje verovali da ćemo ih zavoliti. A onda pokušavamo dokučiti kako, ne bismo li isti princip primenili i sa drugima. Kako? Odgovora nema. Još od pradavnina sudbina je iznad i samih bogova. Inspirisano citatom